Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Tugwaye kaze rero dukurikiye uri ku mugabane wa Afrika mu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Asia n'ahandi hose mudukurikira muherereye. Reka mbabwire nti mukomeze kugubwa neza kandi mbone no kubaha ikaze muri uyu mwanya no tugiye kubagezaho amakuru y'umugoroba. Amakuru yacu rero dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu. Turaza kugaruka rero ku makuru avuga ko idoha bikomeje kugenda bibura gica cyangwa se bibura gica, aho rero Kisekedi avuga ko kugira ngo yemere ibiganiro cyangwa se gusinya amasezerano y'amahoro bisaba ko abanza gufunga abanyabyaha bose mu by'ukuri muri AFC M23. Ubwo urumva ko turaza kugenda tubigarukaho, nuza kure uraza gusanga ahubwo nta nibizigera biba bitewe nuko bose abafata nk'abanyabyaha. Turaza kugaruka mu by'ukuri kuri Olivier Nduhungirehe wabwiye Monisco amagambo akomeye cyane anabaha gasopo ababuza gukomeza gutoza FDLR kurasa bifashishije indege za drone, kuko imyitozo ngo bari kubaha nta kindi igomba kuzakora kitaruka mu by'ukuri byahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibiro ni Olivier Nduhungirehe wabibwiye Monisco, turaza nabyo kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira no bindi bice bigiye bitandukanye birumvikana mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano nabwo ikaba yiriwe yaciye ibintu hano imurenge cyangwa se hano muri za Mekenke no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Imirwano nyuma ko ku munsi w'ejo nabwo hiriwe ibitero bikomeye cyane, no muri uyu munsi rero ibitero bikaba byiriwe bire ibitero cyangwa se bari kurwana bikomeye cyane. Gusa abarwanyi batwirwaneho bakaba bahuye n'akazi gakomeye cyane ariko baza kubyitwaramo neza. Turaza kugeraho tubigarukaho tubabwira n'ibyo bice byaberemo imirwano. Dufite amakuru menshi cyane, turaza kugaruka hano muri Butembo aho rero abaturage bavuga bati barimo kuvuga bati twamaganye ibiciro biri gushyirwaho n'abafite ibinyabiziga batwara abagenzi mu gihe barimo guhunga umutwe wa ADF naro. Ni byinshi cyane, reka ahubwo makuru yacu dusome ku mazi gato ubundi tuze kugaruka mu by'ukuri n'amakuru mu buryo burambuye mu minota mike. Ntimuze gucikwa, nje kuri mikoro ni umuhungu wanyu Fighter, ariko turubuze kwa turi kumwe na mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone atugenda no tumanukana n'izi update zigezweho. Mutwe tuhereye hano Irenge habaye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano nyuma yo ubwo abarwanyi bafase ndetse we n'abazendo asheringaga rero mu bice birimo M20 twirwaneho AFC twirwano cyangwa se AFC M23 ndetse na twirwaneho abo basheringaga bari ahantu bitazabiraro mbiri hanyura gasuka bakaroheka amakompora muri ibyo birindiro. Ntabwo ari uko byagenze gusa, kuko mu gihe hano bari barimo kugenda basheringa ingabo z'abarundi nazo zari zaturutse hasi ku butaka aho zari zatatse muri bice bya za Mekenke. Nguko amakuru abivuga bikaba byatangiye kugenda urugamba ruwa nkuko muri za Sake cyangwa se hano muri za Masisi byabaga bimeze. Murabyibuka ko nabwo ingabo za FARDC zasigaraga ziri kuri sharing cyangwa se ziri kuri char de combat mu gihe abasirikare b'abarundi babaga bari muri frontiere cyangwa se ku murongo w'urugamba rwose muri docteur bari kuri batatse n'amaguru cyangwa se batatse hasi ku butaka. Ibyo rero bigatuma mu by'ukuri hanabaho kuba izi ngabo za FARDC zagira gutya zikanarasa rimwe na rimwe muri abasirikare mu gikundi kirimo aba basirikare b'abarundi.
kuri iyi nshuro nabwo urugamba niko rwagenze nk'uko amakuru atugeraho, nabwo bakaba batatse rero mu by'ukuri bamwe bari gukora sharing ya imirwaniro ikomeye cyane tugiye kugenda tugarukaho. Tudatinze rero reka mbabwire ko amakuru sasa turebe mugenzi wacu uri hano i Murenge kugira ngo atugezeho amakuru, turebe uko ibintu byari byifashe mu mirwano y'uyu munsi. Uko hateye banyuze ahitwa mu Ngezi, ariko icyo bashakaga ntacyo bagezeho. Reka rero kuri uyu munsi wa none kuko bari mubivuze, uyu munsi wa none nabwo barashe ku munsi w'ejo nako reka barashe ahitwa Gisankuku, bari bashaka kwadivanse umugoroba guhera saa 11 barasa amasasu menshi imbunda ziremereye bagana mu gisozi y'Inameriko, ari ingabo za twirwano zirimo y'Inameriko za Mutunda n'ahitwa za Bicumbi. Iyo misozi yose bazirimo, ingabo zacu zirimo, noneho barashaka kwadivanse bagana ku biro byabo, barabiborera barindatisha mu nyuma kugeza mu ijoro. Ubwo rero bongera gutera mu gihe cy'amasaha 3 ya mu gitondo, kuko muri ako karere ka Gisankuku n'ubundi karimo ingabo nyinshi z'Abarundi, Wazalendo, FARDC zagiye ziruka Mushasha, aho ni hafi n'aho bumva hitwa kuri Tendero, niho mu muhanda uva za Ujya uzamuka urira za Fizi ukarenga kwa Murima noneho ukarenga kuri Tendero. Hari ingana nini cyane y'abaturage bamwe n'abafurero bahuze za Mikenge za Gisankuku, turiya turere twose nyine twitombwe Gisizi ibindi duce bahungiye aho hantu. Aho niho hari imihana yabo, niho hari ibirindiro, FARDC afite amaka menshi, wazisenge barinze ba Mayimayi bose hariya. Abarundi baraje nabo niho bari, bashakaga kumanuka niyo ngo baze gushinga amaka aho muri iyo misozi y'Inameriko, noneho baza barasamuka imbere. Ukuvuga ngo aho ngaho no mu Karingi ni ahantu bigaragara kuba ko ari muri 10 kilometero. Hanyuma ubundi kubera ko ingabo zacu ziba zahise zimenya ko uwo mugambi uhari, batanga muri iyo misozi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyo misozi irakontororwa n'ingabo zishaka amahoro, zishakira abaturage ubuzima, zishakira abaturage umutekano. Babateye muri iki gitondo rero bakubise babashyiriza ukuvuga ngo birunze mu mibande y'ahitwa mu Gisankuku, mu mibande y'uruzi bita Rwerera. Iyo mu Gisankuku bahazi ntahantu baririra. Ubu ngubu za Katanyama n'izi Wazalendo zamaze kuvuga ngo ubu ngubu turashobora kuvuga kuko iyo misozi bayihunze bari barimo kuri ubundi bakirimo. Yes, nguko rero nuko urugamba aho ngaho i Murenge mu by'ukuri byiriwe bimeze. Mutwihangane wenda amajwi niba atabaye neza cyane rwose muri biriya bice, ama network abari make cyane rwose hariya i Murenge, kugira ngo uzabashe kuba wafatisha umuntu amarezo ameze neza rwose babigoye cyane, ku buryo nuko nguko rwose twagiye tubyumvamo tugenda dushima ko ntako biba bitagenze. Reka rero turebe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo nawe duhite tumanukana sasa, turebe n'andi makuru agiye atandukanye, twinjire mu zindi ngingo zikomakomeye ndetse navuga zigiye kugenda zibageraho gatanu kuri kagenzi. Wiwe neza Vincent? Wiwe neza bwana. Urakomeye? Twihute Vincent, nta mwanya rwose kuko dufite hano amakuru, dufite ingingo zikabakaba hafi muri 18. Ni ingingo nyinshi cyane tugomba kugenda tugarukaho, ariyo mpamvu rwose umwanya ni muto cyane, tugomba kugenda tubyaza umusaruro. Twagiye rero Idoha, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ati rwose ati biragoye kugira ngo tujye mu biganiro by'amahoro mu by'ukuri igihe tutarafata cyangwa se batemera ko abanza guhana abanyabyaha bari muri AFC M23. Bamwe bati nyamara biragaragara ahubwo ko nta nibiganiro azigeragirana nabo, kuko bose arabita mu by'ukuri abagizi ba nabi muri make, aba barwanyi cyangwa se abarizwa muri ishaka rya AFC ndetse we n'uyu mutwe wa M23. Reka yahangaha iyi nkuru ariyo duhera.
nibyo nk'uko Tshisekedi yabitangarije i Doha yagize mu nama y'iterambere ku rwego rw'isi yavuze yuko adashobora kwihanganira abo muri AFC 23 ko gusinya amasezerano y'amahoro atabisimbuza ubutabera. Yego. Amagambo y'abatsi rero ntabwo nshobora gusimbuza amahoro ubutabera, ati amahoro nyayo nayubakiye ku butabera. Yego. Ati nifuza yuko mbanza guhana abantu bo muri AFC 23 abayobozi ndetse n'abandi barimo bakoze ibyaha byubakiye ku muntu, ibyaha by'intambara ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'ibyaha byabangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. turabivuga nyine mu gihe n'ubundi ibiganiro bya byari bigiye gusubukurwa kugira ngo bashake igisubizo cy'ibibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona zabashyiraho igitutu kugira ngo amwe masezerano kimwe ko byandikira ko agomba guturuka ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025. Yego. Ariko Tshisekedi kuva batangira kumusaba ibiganiro yagiye agaragaza ubuhezanguni bw'uko atifuza kuganira na AFC 23, rimwe na rimwe yabitaga abaterabwoba, ikindi byakabita ko atari abanyekongo, ikindi byakabita ko ari ibikoresho by'u Rwanda kugira ngo byose ajye ubibona. Kugera n'iyi saha rero ntabwo yemera yuko AFC 23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, ahubwo mu bimwe bita abanyabyaha, ikindi byakabita abaterabwoba, ikindi byakabita abashaka gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umutungo kamere. Ariko AFC 23 bakunze kubyakana bakavuga bati Tshisekedi ni usahura umutungo wa Kongo n'umuryango we, Tshisekedi ni ugaragaza ko abanyekongo badafite uburenganzira kandi nabo bavuga gukora ibintu byinshi bitandukanye bigaragaza ko atifuza ko abanyekongo babana mu mahoro kandi n'umudendezo. Ubwo bivuze rero ngo aramutse ari ujya guhana, ubwo bivuze ngo n'ubundi yahana AFC 23 ndetse na yaba abanyepolitike ndetse nabo abo kuri parti politique ndetse no kuri parti ya gisirikare bose yajyaniranya. Bisobanuye ko mu by'ukuri ubwo bose n'ibiganiro barimo n'iby'ubusa kuko keretse bamuretse akabahana. Ibyo yatangaje bisa n'ibyo Patrick Muyaya yatangaje mu bugizi we cyangwa mu gihugu cya guverinoma. Kuko yuko ibiganiro byaduce bigamije ari kugira ngo bakirege AFC 23 ngo bayirimbure nuko yakoresheje ibintu. Yego. Kurimbura AFC 23 tukayikora kuko nta biganiro bikeneye kugira ngo abanyabyaha nk'uko Muyaya bitanga. N'ubu nawe icyo agamije ari ukugira ngo yumve ibyo AFC 23 bitekereza, noneho anashaka imbaraga azayimara we nyine zikibagira nawe ko Joseph Kabila yazikoze ariko nawe bikaza kumupfana. Yes, Vice, reka wenda iyi nkuru tuyiveho tujya no ku yindi nkuru. Andi makuru akomeye cyane ari kutugeraho ni ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe, wasaga naho arereka rwose izi ngabo za MONUSCO ko umugambi barimo kugenda bafatikanya na FDL gucura mu by'ukuri atari umugambi ufatika cyangwa se umugambi navango wumvikana. Vice yavuze rwose ko cyangwa se byagaragaje ko bamaze kwimenya ko MONUSCO iri gutoza izi nyeshyamba za FDL kurwana bakoresheje drone. Kaniza mu magambo Nduhungire yanditse ku rukuta rwa iki gitondo, aho MONUSCO yari imaze kwandika ku rukuta rwa yuko imaze gutoza abasirikare 20 ba FARDC gukoresha intwaro zikomeye ndetse harimo na drone. Nduhungire yitezumugira ku rukuta rwa Twitter avuga ati murimo murayimitozo FARDC kandi ko na FDL tuguye murimo muratoza FDL gukoresha intwaro ndetse na drone kandi baratuze bakoze ibyaha bikomeye. Ndetse rero abanyamahanga n'ubukorera ambasaderi Nduhungire yongera kugaragaza ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Burasirazuba bwa Afurika cya Kongo MONUSCO zatahuye ku nshingano zazo nyuma y'uko zigaragaje ko zatoje abasirikare ba FARDC gukoresha drone n'intwaro za rutura banakoresha mu kurenga ku bwenge bwo kurasa ku baturage nk'uko bigaragara. Ati izi ntwaro zose zikoreshwa mu kurenga ku bwenge ndetse no kurasa ku baturage muri kubigisha. Ibine byabitangaje mu by'ukuri ubona afite uburakari mu butumwa
yasanze agaragaza yuko MONUSCO ibyo ikora byose bigamije umugambi umwe wo kugira nabi abanyekongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Akavuga ati mwebwe MONUSCO mwakomeje kuri imyitozo aba basirikare bahagaze kimwe mu murongo wo kurushaho kongera ubumenyi mu gucunga umutekano wa sivile ndetse no kubasha guhangana n'ibibazo byahungabanya umutekano wo kumwaka bikoze gutyo nk'uko manda yanjye bivuga. akavuga ko mugaye imyitozo FARDC mu by'ukuri ugamije gufatanya na FPR no kugira nabi u Rwanda. Aravuga ati niba nabyumvise neza MONUSCO iri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye no kubungabunga amahoro mu nshingano nyamukuru yo kurinda abasivili harimo no gutoza igisirikare cya Kongo gikorana n'umutwe w'abajenosideri wa Kibera. ariko uburyo bwo gukoresha intwaro za rutura na drone z'intambara ziri gukoreshwa na FARDC no kurenga ku gahenge ndetse no mu bitero bikomeje kugabwa mu bice bituwemo n'abaturage benshi, biragaragara yuko mubikorana kandi mugamije iki. Minisitiri Nduhungire yagaragaje yuko mu by'ukuri abarwanyi cyangwa ababisirwe yuko bari gucunga amahoro no kuyabungabunga muri MONUSCO ko bamaze imyaka igera muri 26 boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, baratwaye akayabo ka miliyari y'amadolari. ariko icyo gihe bakijya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imitwe itwaje intwaro irimo FDL yakomeje gukura no kwiyongera, ndetse avuga ko n'imvugo z'urwango n'ibikorwa byo kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda byakomeje kwiyongera, bigakomeza guhabwa intebe ndetse bigahabwa intebe y'ikiciro MONUSCO nk'uko yabigaragaje. Yes, reka twikomereze rero tusimukire n'ubundi muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri Rucuro biri kuva Kongo abaturage baguye mu mutego w'imirwano ya Wazalendo ndetse na M23. Nibyo nk'uko bivuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu teritwari ya Rucuro, teritwari imazemo iminsi imirwano kandi imirwano ikaze cyane, aho abarwanyi ba Wazalendo ndetse na AFC M23 bamaze igihe bahanganye ku buryo bukomeye. Byaragiye bituma rero abaturage batandukanye bagenda babura ubuzima ku buryo bubabaje. Cyane bavuga imirwano yabaye mu cyumweru gishize ndetse kugera ku munsi wo kwa mbere no kwa kabiri, aho abarwanyi bo muri Wazalendo basatse ibirindiro bya M23 n'aba ngabo muri Wazalendo mu itsinda bita CFC Nyatura, bakaba basatse ibirindiro bya M23 biri muri Gurukoma ya Kibondo ndetse n'aho bita Bukombo. Bikaba byaratumye abaturage barushaho kujya mu kaga cyane cyane. Bigeraho ku itariki enye zo kuwa kabiri naho abaturage benshi bagiye bagwa mu bice byatezwe na Wazalendo, bagiye bagwa mu masasu yarasabwa na M23 na Wazalendo. Ubona n'abaturage ubuzima bwabo bwarushijeho kujya mu kaga nyuma y'uko Wazalendo CMC yatuyobowe n'uwo bita Dominique Ndaruhutse ikomeje kugira ibitero byinshi ndetse n'ibico ariko kandi discade mu bice bitandukanye n'imidugudu yo mu gace bita Mashango. Abaturage bakaba bakomeye cyane cyane abasivile, abandi bakashyirwa nk'uko bivuga yuko hari abaturage bagera muri 18 ubu barwariye mu bitaro bya Mweso. Bakomeretse cyane mu gihe muri mudugudu wa Mashango M23 umutwe wa Wazalendo barwana. Bakavuga yuko imiryango myinshi yahuye za Mweso, za Irambizo, za Kanyabayonga ndetse n'ibindi bice bikikije sheferi ya Pinto. Bakavuga yuko abaturage benshi bagiye batunga ubuzima kuko babonaga aho bahungira kandi imirwano imeze nabi nk'uko sosiyete zigeze ndetse n'abaturage batuye muri ibi bice bagiye babidutangaza. Vise tugarutse rero n'ubundi mu yandi makuru hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndabona hari inkuru ziri gukomeza kugenda zigaruka n'ubundi rero ku biganiro biri kubera i Doha ku ibigendanye n'isinwa ry'amasezerano. Hari inkuru nje nise igihuha yahoze irimo iragenda trendinga kuri rezo sosiyo, sinzo mu kanya rwose nyugo yo kuri rezo sosiyo ivuga ko ngo Tshisekedi ngo muri bimwe ngo AFC M23 ngo irimo kubasaba ngo bakomeje kugenda agaragaza rwose ko arimo arabyemera cyane cyane ibyo guha rero abasirikare cyangwa se abarwanyi ba AFC M23
ibigendanye n'amafaranga, dore ko ngo Ventura yamusabye ko ngo nibura yabaha imishahara ingana n'imyaka 4 bamaze, ngo n'ubundi ngo bahembwa ariko ngo akaribwa n'abandi basirikare bakuru, cyangwa se bari kuri payroll ngo akazajya asohoka akaribwa n'abandi, kavuga ati amafaranga murabanza muyagarure. Hari amakuru bako ngo abasirikare cyangwa se Gisekedi ngo ibi yari yabyemeye, ariko wagereranya n'ibyo twe tumaze kubona avuga ati ngiye kugira nemera ibiganiro, bisaba ko wenda babanza bakareka abanyabyaha bose nkabanza nkabafunga, twara tugasanga abo yitwa abanyabyaha ni AFC M23 yose, nkongera nkaduta ngasa n'ushiraho akantu bita question mark. Vise ngo ibi biganiro ngo byabaye ngo imberenge ngo byakomeje kugorana pe hano yitoha, sinzi uko ubibona ku makuru bifiteho. Ibiganiro byakomeje kugorana kuko ibyo Kisekedi yifuza ntabwo AFC bikozwa, ibyo AFC yifuza ntabwo Kisekedi nawe abikozwa. Uruhande rumwe AFC nk'uko bivuga bifuza yuko agace igenzura yakomeza kukagenzura nk'uko ikarimo, kandi yuko abayobozi bariho ba AFC bakomeza kuba abayobozi bamwe mu bice noneho bakajya bahembwa na leta bakajya kuri payroll ya leta nk'uko babivuga. Ikindi igisirikare cya M23 kirakomeza kikaba igisirikare ariko kiri mwari mu bice bigenzurwa na M23 batagiye mu bice bigenzurwa na leta, kandi abasirikare ba M23 bakajya kuri payroll y'abasirikare n'ubundi ba leta. Ariko kabiri ntabwo ibyo ngibyo dushobora kubikora, turabusaba yuko muva mu bice mwigaruriye kuko mubirimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo tubikorwa mu by'ukuri, impande zombi ntabwo zifite aho zihurira kubera ko yaba AFC kimaraye ku byo ivuga, yaba Kisekedi nawe agasimbarara ku byo avuga. Ariko ubu uko binavuga akavuga bati hari amasezerano azasinywa ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Paul Kagame yazashyira umukono amasezerano yasinywe ndetse na Kisekedi agashyiraho umukono bihagarikiwe na Padburusi. Ariko kugera isaha kiratangazwa n'impande zombi, bikavuga yuko bino biganiro n'ubundi bikomeza kuba, ariko ubona ko nta kizavamo gifatika nk'uko abasesenguzi ndetse n'abahanga muri politiki mpuzamahanga babigaragaza. Vise ndabona ibintu hano hantu rwose bigiye kuzagorana cyane, ko gusa ukurikije ibyo Ventura barimo kugenda bifuza nk'uko warunagiye ubivuga byo kuba abayobozi bayoboye n'ubundi bakomeza bakayobora ariko bagashyirwa kuri payroll. Urebye bisa naho ari nka bya bintu nigeze rwa rugero cyangwa se bimwe nigeze kuvuga ko bishoboka cyane, ubona ko wagira ngo basa naho ari byo bintu nabo bafokasinze kuvuga ko bishobora kuba nka muri Zanzibar, iyi Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru byose bigasa naho mu by'ukuri babirekuyeho bigasa n'ibyigenga, ariko n'ubundi bikazajya bikorera muri guverinoma ya Kinshasa, aho wenda bazajya batanga raporo y'uko ibintu bihagaze bakayibigitanga Kinshasa. Je niko nagiye mbona bishoboka, wenda byakoroha cyane kuruta ibindi byose. Vise sinzi wenda wowe ku ruhande rwawe uko ubibona, wenda dukuyeho ibyo ngibyo twari tumaze kugenda tugarukaho. Nanganje ivuga yuko aho federalism ariko Kisekedi n'abakozwa ndetse nabo mu ishyaka ryiwe ntabwo kitagendera, kandi ubona byagorana kubera ko bisaba guhindura itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko atandukanye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ukabona Kisekedi atabikozwa no kugira ngo bahindure itegeko nshinga bize muri kuko yari isanzwe ugeze n'izi ntara zifata n'intara zisanzwe noneho zikaba intara zigenga. Birasa ibintu byinshi kandi bishingiye ku kuba Kisekedi abanza kubyemera. Kuba atabyemera rero biragoye kuba byakorwa ngo izi ntara zigenga noneho hariho federalism. Ntabwo mbibona ako babyaturuka. Reka rero twigarukire n'ubundi hano mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu hakaba hakomeje kugenda havugwa umutekano muke mu by'ukuri. Vincent, tubona ibintu bitandukanye bivugwa yuko harimo ibibazo bitandukanye byinshi biterwa n'amabanga ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye biterwa n'abasirikare
n'abapolisi muri FARDC bagiye bihisha yego ibyo byose bigenda biteza umutekano muke mu baturage ndetse no mu bantu batuye nk'uko abantu bagiye babivuga. yes ibintu bikomeje kugenda bizamba. Tugarutse muri Nord Kivu ngo radio yitwa ngo ni Pole FM ishobora gufungwa. Ese iyi radio ikorera hano mu mujyi uburubwo nani mu mujyi wa Goma, kuko ntekereza ko radio nyinshi ziba muri Kivu amajyaruguru ni mu mujyi wa Goma nyinshi zikorera. Iyi radio yaba iyagirizwa iki kugira ngo ibe yatangiye kunugwanirwa kuba rero imirango yayo cyangwa se imiryango zayo zakugarirwa? Amakuru twabonye nuko iyi radio yitwa Pole FM tubafungwa kubera yuko ngo itubahirije amabwiriza yatanzwe na Lawrence Kanyuka uhagarariye itangazamakuru mw'iri kurira AFM 23 n'aba rero yavuze AFM 23 na directeur w'iradio bita David Karemba Mukembe. None service gato cyane wenda Lawrence Kanyuka n'itangazamakuru arihagarariye cyangwa n'umuvugizi wa AFC Muveturu? Ni uhagarariye itangazamakuru akaba nyine ashinzwe n'umuvugizi. Ubwo muri make ni nka Patrick Muyaya Kinshasa. Patrick Muyaya Kinshasa, Patrick Muyaya Goma. Jawu kanya jawu ati ateje no fisho mwe mungereranye n'uriya Muyaya kweri? Ntabwo tubagereranya ariko umwe cyaba. None uciye ntabwo uvuga yuko abagereranya abagiye barasaba umuvugizi wa guverinoma yabaye umuntu ukomeje. Kubera ko urwego mpuzamahanga uzi ko avugira leta n'imuyaya. Patrick Muyaya rero mbazi uzwi ku rwego rwa leta ariko AFM 23 Kanyuka akaba azwi. Mukuru rero n'uyu muyobozi w'iyi radio yashinzwe yuko ngo ari byinshi atagiye yubahiriza ngo yagiye akora agendeye ku mabwiriza yacisha apfa. Yego kandi ko ngo yagiye atangaza ibyo AFM 23 itishimiye ngo nawe akaba yaramubwiye yuko mu gihe atakubahiriza amabwiriza ya AFM 23 bazafunga iyi radio cyangwa akayimurira icisha. N'ubundi yumvikira yuko bazaciwe amadolari 250 kugira ngo babe bakora ngo baratanga. Baratera niba mudakoze ibyo dushaka twebwe tuzabahagarika. Barimo rero baravuga yuko bishobora kuba byaterwa n'uko akenshi na kenshi bagiye banenga ibyemezo byaje bifatwa na AFM 23 y'uko bamwe mu banyamakuru bakorera hanze icyo bagiye babivuga. Ko numva bitoroshe. Yes, reka twigarukire rero n'ubundi tukiri hano n'ubundi muri Kivu y'amajyaruguru. Twibande cyane rero cyangwa se tugaruke hano bita muri teritwari ya Rubero, aho societe civile igira gutya rwose ngo irimo iramagana ibiciro bikomeje kwiyongera mu gutwara abagenzi mu gihe bahunga. ADF naro ikomeje kugenda ibuza abaturage umutekano muke cyangwa se umutekano ikomeje kugenda ituma ibintu bizambagurika hano muri bice bya za Rubero ndetse na za Ituri n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye za Beni nahe hose. Nibyo nk'uko bivuga societe civile ikorera Rubero yavuze yuko ibiciro bikomeje kwiyongera byo gutwara abagenzi. Yego kugira ngo abaturage b'abasivili barimo bahunga ADF ibitero bagabo amanywa n'ijoro. Izo societe civile ikaba ati cyane mu bice bya Secteur Bapere muri teritwari ya Rubero. Yego tariki enye z'ukwa cumi na kumwe 2025 ibiciro byo gutwara abantu byariyongereye cyane kuri Arsenal Jipa Butembo. Kandi kwiyongera mu gihe abaturage barimo barahunga ADF-MTM kubera yuko igenda bagabaho ibiciro by'abantu. Baravuga bati amafaranga yo gutwara umuntu ava Manguru Jipa ajya Butembo yavuye ku 75 agera ku 100. Ibyo nabyo byagiye bitera ibibazo cyangwa bagiye baca abantu 200,000. Ibyo byose bibangamiye uburenganzira bw'abantu, bibabuza guhinga apana ukabona yuko ibogamiye. Bakavuga ko itimira none abaturage babona bahura n'ibibazo cyane muri komite y'abatwaga atavuga ko ikibazo cyane biterwa n'uyu mutwe wa ADF. Bagasaba rero abacuruzi
cyangwa kuba kwitabara abacuruzi b'umunyamigabane ko badakwiye gukomeza kongera ibiciro kugira ngo abaturage bazabona n'ubudodo duhunga bakoresheje amatora ariko Vise tugarutse rero muri aka karere k'ibiyaga bigari birumvikana niho tukiri tukareba mu gihugu cya Tanzania. Polisi rero yo muri iki gihugu cya Tanzania yatangaje ko ngo igiye gukora umukwabo karahabutaka ku banyamahanga bakomeje kugenda bivanga mu bigendanye n'imyigaragambyo. nibyo ni amakuru twabonye ko polisi ya Tanzania yatangaje ko igiye guhiga gukora abanyamahanga biganjemo abamotari baje mu gihugu guteza imvururu zakurikiye amatora. Perezida Suluhu Hassan ubwo yarahizaga gutegeka iki gihugu kuwa mbere nawe yavuze ko ibyabaye azi neza ko nta munyatanzaniya wayikora abyegeka ku banyamahanga. Abarwanya ubutegetsi rero bakavuga ko hapfuye abantu bagera muri 800 mu myigaragambyo yakurikiye amatora ariko univuga ko ari abantu 10 ariko cyaje mu munsi yaje gutangaza yuko bagera mu gihugu bakavuga ati rero nta mutari w'abanyamahanga abakoze ibi byose ntabwo ari abanyatanzaniya yaba ari polisi yaba ari perezida w'iki gihugu warahiye bose bagomeka ku banyamahanga ariko batavuga amazina. Rero Vincent ishaka rya Chadema ryo ngo ryatangiye icyunamo cy'abaguye muri imyigaragambyo. Uruhande rumwe bagiye guhiga mu by'ukuri abigaragambya ngo b'abanyamahanga ariko iyi Chadema yo ngo ikaba rero yatangiye icyunamo cyo kunamira abaguye muri iyi myigaragambyo. Nibyo igaragaza n'ubutegetsi buyobowe na Perezida Samia Suluhu cyatangaje guhera kuri wa gatatu tariki ya 5 Ugushyingo 2025 kugeza tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 ari iminsi y'icyunamo cyo kumukindira kugaragaza imyigaragambyo yabaye guhera tariki ya 11 Ugushyingo umunsi w'amatora. Byatangaje na Brenda Rusiya itangazamakuru no kumenyekanisha itaka kuri wa kabiri tariki ya 4 Ugushyingo 2025. Brenda bakavuga ko mu rwego rwo gutubahiriza abavuye mu myigaragambyo guhera kuri wa gatatu tariki ya 5 ya 11 Ugushyingo 2025 igenda ry'itaka aho riri kose ku biro by'ishyaka inzurutwa rigeze mu cyakane kugeza iminsi ikize kugeza ubu leta yatangaza umubare w'abavuye mu gihe cy'iterambere ishyaka Chadema ryo ryatangaza ko abantu ariko ku manywa yaje kuvuga yuko n'ubundi hamaze gupfa abandi batangura bamaze kubarura amazina n'igihumbi. Muri bangahe? Igihumbi. Ko babaye benshi ko numva ibintu bitari kubikomeye cyane abantu igihumbi ni benshi. Ntago byoroshye. Hanyuma Burkina Faso rero Perezida Ibrahim Traoré ngo yakiriye mugenzi we Jacob Zuma baganira rero ku kubohoza Afurika. Reka ibiganiro bagiranye ahantu Vincent nabyo tubigarukeho tubigeze ku badukurikiye. Nibyo amakuru twabonye uko Perezida Ibrahim Traoré yakiriye Jacob Zuma baganira ku kubohoza Afurika nk'uko babivuze. Ibrahim Traoré yakiriye uyu Jacob Zuma ku itariki ya 2025 aho nibahoza kwa Perezida Afurika y'Epfo yavuga yuko yifuza kongera kugaragara ubutegetsi aho ko yagiye kwifatisha uyu perezida n'umuntu n'umwirabura ndetse wagaragaje yuko ashobora kubohoza Afurika ikagira ubwigenge. Akabona yuko agira ngo yifatanye noneho abadamu n'amafaranga ya Nelson Mandela kugira ngo barwanye ivangura ndetse n'ibindi byose biboneka mu bihugu bya Afurika. Akabona yuko yaje kumureba kugira ngo batari ubutegetsi umugabane wa Afurika wagira ibyumve kandi ihagije ko bakoraga kugira ngo abe yagata mu butegetsi. Barimo barenga rero Jacob Zuma avuga agiye kwifashisha Traoré kugira ngo akonde abanyafurika y'Epfo noneho abe yagata ku butegetsi mu gihe uyu mugenzi we Ramaphosa yaba arangije manda n'inkuba ziri guhangana ariko yifashishije uyu Burkina Faso kugira ngo akondeke abanyafurika y'Epfo. Yes, tugaruke rero muri Tanzania birumvikana naho reka tusimbukire no muri mine mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko twe turi muri Tanzania duse n'abambukiranye gato dusimbukire no mu gihugu cya Uganda aho abacuruzi
bigaragambije muri za Kampala. Ese abo bacuruzi bigaragambije cyangwa se bakoze imyigaragambyo hano muri Kampala byatewe n'iki iyi myigaragambyo yabo? Ese byagenze bite, byasoje bite? Nabyo rero tukatugira ubitugezeho Bwana Vincent nk'umuntu wakurikiranye iby'imyigaragambyo y'abacuruzi yabereye hano muri iki gihugu cya Uganda. Nibyo ni imyigaragambyo yakoze abacuruzi mu mujyi wa Kampala muri Uganda nyine bakoze imyigaragambyo yuko bafunga amaduka bamagana ubukode bugenze n'umusoro uhanitse. Barasaba yuko leta ya Kampala ica abanyamahanga bacuruza ubudandazi ndetse n'abazunguzayi muri uru rwego kugira ngo bo bacuruza babashe kubona abakiriya. Bakavuga bati twebwe turarangura duhezwe twishyura imisoro, ariko abakora ubudandaji buzwi n'ubuzunguzayi ashobora tubuza kubona amafaranga kandi twe twishyura ubukode bw'inzu biduze tukishyura n'imisoro myinshi. Ati turabasaba yuko rero bano bahagarikwaho tukabona gukora duhinduka, tukabona gukora tubona abakiriya. Ati naho ubundi dukomeza gukora abangaba bari mu bucuruzi nabo bizatuma tutagira icyo tubona. Ubwo rero muri bake barashaka kugira ngo naho bace abazunguzayi hano muri Kampala. Nicyo bashaka kuko nicyo bagiye bavuga mu gihe bigaragambye. Kibe noneho Sene Excellence Yoweri Kaguta Museveni ibaraza kubyitwara mate ko numva bigoye. Ntabwo bigoye burya niba ari abazunguzayi bakora badasora abo basora bakaba babona abibagura kugaragaza ibitekerezo byabo ntacyo bitwaye, ahubwo icyakorwa nuko bagabanyiriza imisoro noneho n'abo bandi bagakora kugira ngo buri wese akore imiharire kuko ari babi. Vise dusimbukira muri Guinea, amakuru aravuga ko Colonel Mamadou Doumbouya agiye kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'igihugu. Aya nayo ni amakuru atugezeho muri aya masaha. Nibyo muri Guinea ko perezida w'inzibacyuho Colonel Mamadou Doumbouya yatangaje ku mugaragaro ko aziyamamariza umwanya wa perezida mu matora ateganyijwe kuba mu kwezi kwa 12 nyuma y'imyaka ine afashe ubutegetsi ahindutse ari perezida Alpha Condé. Kwa rero Colonel Doumbouya yashyikirijwe urukiko rw'ikirenga rwa Guinea ibyangombwa bimwemerera kwiyamamaza mu matora, aho yaje ku modoka ya gisirikare yambaye indorerwamo, ariko yanga kugira icyo atangariza abanyamakuru n'abaturage bari bamutegereje hanze y'urukiko nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Ariko abandi bakavuga bati yari yatangaje yuko ubutegetsi azabushyikira abasivile yuko atazamamaza, ariko arenga noneho atangiye kwiyamamaza bigaragara yuko nawe yakunze umurekereza ko yari yagaragaje yuko yagiye kubona umucuruzi w'ibikomo byagiye. Vise muri USA rero ndabona uwigeze kubaho visi perezida ngo yitabye Imana. Nibyo witwa Dick Cheney wabaye perezida wa Amerika ngo yitwa nde? Umuryango w'umuto wabitangaje. Uvuze ngo yitwa nde? Perezida wa Leta Zunze za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa George W. Bush kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2009. Yapfuye mu ijoro ryo kuwa mbere azize zaguye turutse ku ndwara y'umusonga umutima udafite nk'uko umuryango we wabitangaje. Uvuze ngo yitwa nde Vincent? Yitwa Dick Cheney. Yes, reka rero dukomeze n'amakuru yacu dusimbukire muri za Ituri, naho rero hari amakuru akomeje kugenda aravugwa hano muri za Ituri, aho ngo abana bahamagariye abayobozi kubitaho kubera ibibazo bibugarije biterwa n'imirire mibi muri iyi ntara ya Ituri. Iyi nkuru reka tuyigeze ku badukurikiye. Nibyo abana bari muri Ituri bahamagariye abayobozi b'intara yuko bakwiye kubitaho no kubafasha kubera ko bahura n'ibibazo byugarije intara, cyane cyane ibibazo by'imibereho kubera barya indyo ituzuye. Yego. Abana baravuga bati turasaba leta yuko yabyinshi ikora ikadusaba kubera yuko dukomeza kugira ingamba zishingiye ku mirire mibi. Baravuga bati mu gushaka ibyo kurya tubona bigoye, bigatuma hagira n'ababona
ibibagura n'ibibazo bishingiye ku gufata ku ngufu ndetse n'izindi bakaba rero imibare y'abayeho nabi ndetse kuba bakiriye icyo reka avuga ngo imibare y'abayeho nabi irakomeza kuzamuka ku buryo bukomeye aho agace ka Mamba cumi na kane ku ijana n'igice kimwe by'abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu buzima bubi cyane mu mirire mibi ikabije bakasiga nabo bakase cyane ku buryo bagiye bararwaye bwaki bikaba ariko muri Nzugu abaturage abana bagera ku 8.6 nabo bagiye mu mirire ikabije bamwe n'ibice 3 barwaye bwaki bakaba ariko ibibazo bikomeye kwiyongera kandi bibangamiye abana ku buryo no kwiga batiga neza kubera imibereho mibi no kugwingira birakomeza kwiyongera kuri bagamara imiryango nterankunga ndetse n'amasosiyete y'ibyo bitandukanye yuko bazi icyo bakora kugira ngo batabare abana bari mu kaga. Vise tugarutse muri Butembo rero hari amakuru avuga ko hari umunyeshuri wo muri kaminuza wakoze indege ya drone, indege y'ubwoko bwa drone yifashishwa mu gucunga umutekano. Nibyo umunyeshuri muri wita Kambare Muraraseti akaba araje mu cyo bita Génie électromécanique muri Université Catholique de Vaterne iri Butembo. Yakoze drone rero yo kwifashishwa kugira ngo acunge umutekano, aho drone ishobora kuguruka metero 20 mu kirere. Drone ikaba yohereza amashusho kuri telefone hakoreshejwe wifi. Ikamara bakavuga ko yataha kugira bakore ibi bikorwa noneho leta yakoze gutyo mu gucunga umutekano ndetse no kwaje kwihangira imirimo y'abitangaje. Aha tusimbuke rero n'ubundi twigarukire Doha aho His Excellency Paul Kagame yatangaje rero ko mu by'ukuri gahunda yo gutera imbere cyangwa se y'iterambere ari urugendo ruhoraho. Nibyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko iterambere ry'imibereho y'abaturage ari urugendo ruhoraho, ashimangira ko bashobora gutumizwa mu mahanga bityo hakwiye gukomeza gushyira imbaraga mu guharanira kujya mu cyerekezo kizima nk'uko yabivuze mu nama yari yitabiriye ido. Yes, Vise hanyuma rero sinzi niba hari andi makuru cyangwa se izindi update ufite kugira ngo nazo uzitugezeho mbere yuko tukurekura kuko ndabona mu by'ukuri ibyo twateguye byose tubashe kwa tubinyujemo cyangwa se kwa tubinyuzamo amaso tunabigeza kwa dukurikiye. Sinzi niba hari izindi update waba wateguye kugira ngo uzigeze ku badukurikiye mbere yuko tukurekura. Kabera mu Bubiligi ahakozwe imyigaragambyo y'abanyekongo bagize ikigo bavuga yuko mu baturage bagasigara kuko ko bakomeze kuba ibibazo bitandukanye basaba rero ibero y'uko baragira ikora kugira ngo ibibazo by'umutekano ndetse n'ubugizi bwa nabi mu bice turasezwa kwa Kongo bibashe guhagarara nk'uko abigaragambyaga babivugaga. Ikindi ni uko tugarukiye mu byatangajwe n'ubundi n'abaturage batandukanye muri Kivu baravuga yuko ubwicanyi bukomeze kuba bwita abantu bagera muri 95 baje kwisoma mu kwezi kwa 10 ndetse 60 nabo baburiwe irengero. Bakavuga ko abantu bo mu bihe bitandukanye bagera muri 30 na Kabare nabo bishwe ubwabo ndetse n'abandi nabo akaba ari abandi benshi abagore ndetse n'abakobwa bagafatwa ku ngufu, abagabo bamwe na bamwe nabo bakaburirwa irengero n'uko bitangazwa n'imiryango itandukanye na sosiyete zivile zikorera mwari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Tuyabiye muri Zabo nyuma y'amatora y'abadepite yo ku itariki ya 2025 Perezida Kotero Ingwema yategetswe na minisitiri be bose batuye n'abagize amategeko kwegura hashingiwe ku rugero rwa 30 itegeko ry'igihugu rivuga ko imirimo y'umuntu wagize guverinoma idashobora komatanywa n'imirimo ya manda itegeko muri gahunda byavuze. Bakavuga yuko rero badakwiye kuguma mu nteko amategeko kubera amategeko
bakwiye guhitamo kimwe mu byo baba gufata ibitaremera kuguma ari uyu mwanya mu gihe kugira byaba bibangamiye nimba twakomeza mu makuru yacu yabo. Yes, urakoze cyane Vincent ku bw'amakuru cyangwa se ku bwa update mu by'ukuri wari wateguriye abadukurikiye. Urakoze nawe. Yes, bakunze Jeune Official rero nguko uko ibintu bihagaze murumva ko ibintu ntago byoroshye muri aka kare k'ibiyaga bigari cyane cyane muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ibintu bikomeje kugenda bizamba biba bibi rwose muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane rero kuri mirongo y'urugamba, aho hano imurenge imirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Gusa inkuru iri breaking news itugeraho nuko ngo haba hari imihanda imwe n'imwe ubu tuvugana twirwanaho yaba yatangiye kugenda igaruza. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande nanone hari n'andi makuru avuga ko nundi ibitero impande zombi zikomeje kugenda zirebana nabi ku buryo anytime hashobora kuba haba indi mirwano ikomeye cyane. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu tuze gusubira mu yandi masaha, turabakunda cyane. Ciao.